Ngiyaxolisa abazalwane, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu Nababize abantu bayi4 nami ngathi last week nangifanele ngijamile manje ngathola ukuthi isikhathi siyangishiya abantu nabayi4 nakhona mara sebakhuluma isikhathi nyanga. Ngiyanibingelela abazalwane uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Mabasa la khuluma kula ngihlala ePitori. Kutsho ukuthi kunasikhalo esina ngifune ukusikhuluma last week. I'm sure isikhalo lesi sangihlupha kakhulu. Kusho ukuthi bazalani indaba ya le yavela isikhathini ya le eRichards Bay yabanzima nyana kume ngathola ukuthi ubaba Jali waza wayichaza ilanga lenye la wathi hey uyakhamiwa isikhathini ngakhamiwa bazalana ebusuku ngaze ngatshela mama ngathi hey wangivusa ngathi hey kungcono ngiyolala le phezulu wathi hayi lala khona la mawufela le kuzoba njani hey kwabanzima nyana bazalani mara mangivuka ekuseni kwakhona ifoni yangena mayingena ifoni itine umntwana kaMlumako bamchisi lo mfana waya naye wazidubula ethembisa bazalani malumama wangibuza wathi kwenzeka na ngathi hey angazi sifanele sibuyela kaNkulunkulu iyo into leyingasebenza ngoba njengamanje masingathi sizoenza ini na ini ngakuthi mangibheka umuntu wesi4 baenza njalo bantwana bamuntu le ndoda iyadubula umfazi ibuye izidubule lo mfazi le ndoda iyadubula umfazi ibuye izidubule mangibheka umuntu wesi4 manje malumama athi singathatha yiphi decision ngakuthi ngibona mina nawe sisele emhlabeni ngathi mara into ikulu kubuyela kaNkulunkulu ayikho I'm sure baba ngaza ngamfonela nyanga ngathi isivele ngeproblem ikulu and wangitshela ukuthi umama usaya le ngathi hayi umama fana asiqhubeke ngakuthi ngithe ngifonela abazukulu bathi ne bona bozoya ekhaya kodwa mina angisene space ngeke uthathe inqolo u1 nama toll gate zonke izinto but no anyway ungasala thina sizobona le problem ngakuthi nabasethembisa manje bomlahlela lekhaya uJesu Kristu inkosi bazalana kodwa mabangabuyela kaNkulunkulu mina ngimtshele ukuthi ayikho lesingayenza ayikho lesingayenza kungasakhuluma isikhathi wathi singabonisana ngalendlela ukuthi sithatha amanyathelo manje ngathi indlela ayikho singayenza ukuthi into enkulu ukuthi sibuyele kaNkulunkulu uNkulunkulu uye azosiza kazinto ezinjengalezo uJesu Kristu inkosi nama ngazange ngisakhuluma ezinye zakuthi ngibulise bomama ngibulise bobaba kusho ukuthi inhliziyo yami isebhlungu bazalana isebhlungu kakhulu ukuthi hawo ifamily yaphela ngempela iyaphela ngempela asina nyathelo lesilithathako manje mangitshela ukuthi phela nami bazalwane ubaba nakhuluma la ngisele ngiso no dadwethu baphelile bafowethu baphelile bodadwethu kunzima bazalwane ngithi uNkulunkulu wangithanda nami ngingamazi emsebenzini amsho ngaza ngaboshwa kayi2 ngilala trungweni ngayazi case yakho kubuhlungu bazalwane simbonga uNkulunkulu ngakuthi nami ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abafowethu labahamba nami ngahambi ngoba engathi mina ibile izinto lezi amakhaya nazi against nahambe ukuthi ngifanele ngihambe ngakuthi ngarola ngenqolo mara uNkulunkulu wangiphunyukisa
Ngiyabonga abazalwane uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.